puno poštovanja, saosećanja, smernosti i ljubavi, gledam na stradanje ljudi u ovom tihom, globalnom ratu, koji besni u domovima gotovo čitavog čovečanstva. U srcima preplavljenim strahom. Strahom koji se tokom posljednjih 10 meseci dobro isplaniranog medijskog ispiranja mozga tako lagano prikradao da mnogi nisu ni svesni dubine njegovog delovanja. Dok osjećam kako me zbog svega toga prožima ledena jeza, istovremeno me obuzima zahvalnost. Zahvalnost za život u miru. Situacija u kojoj se trenutno nalazi svet jasnije no ikada nam ukazuje na važnost zajedništva u porodici i u krugu prijatelja. Važnost ljubavi, ljubavi koja ima budućnost. Aktualna situacija nakon višedecenijskog iskustva stavlja rad u polju poretka ljubavi pred sasvim nove zadatke i izazove. Suočavamo se ne samo sa traumatizovanim pojedincima, već čitavim društvima. Aktualna situacija zemljotresa u Hrvatskoj doprinela je da umjesto već spremljenog modula za privatne biznise koji su isto tako u velikoj meri došli u krizu u ovim kriznim momentima zbog sveobuhvatne, gotovo na celoj planeti, globalne pandemije i gubitak krova nad glavom kod mnogih ljudi u aktualnoj situaciji u regionu dovela je da promenimo planove, makar smo nasmejali Boga našim planovima, i odlučili smo da pre toga ipak pružimo mogućnost da radimo na traumu. Na traumama pojedinca, na traumi društva. Poredak ljubavi nam omogućava da dobijemo uvid u naše traume i da naučimo da se prema njima adekvatno ophodimo. Omogućava da na svetlost dana izađe ono prikriveno, koje se pokazuje bez manipulacije i svesnog znanja. Bilo da je trauma aktuelna u ovom životu, ovdje i sada, ili je transgeneracijski već nosimo utisnutu u našoj genetskoj strukturi. U centru zbivanja trećeg modula online master klasa svakog poslepodneva, svake večeri je ljubav i snaga ljubavi. Kako ljubav ponovo, kada ljubav ponovo dobije svoje adekvatno mesto u našem životu, život se osjeća lako, kao odmor. Odmor za dušu. U ovom interaktivnom predavanju i workshopu ću vam pokazati kako da ponovo nađete pristup svom iskonskom životnom potencijalu i kako se zaglavljene blokade lagano i održivo transformišu. Dozvolite vašoj duši pauzu i napravite sebi preduslove i mesto za ljubav. Od 15. do 19. marta 2021. svakoga dana od ponedeljka do petka od 18 do 20 časova preko aplikacije Zoom. Dobrodošli.